Kanza kwethu angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukele la kuNqambothi Media TV 18. Ngicela ngokuthi uyaqala ukufika leli khasi, ngicela wenze okufanele icofa subscribe, ulike bese ushare le video. Ey'ndabeni ey'ngenayo yizo iy'ndaba ey'thinta umculo kaMaskandi uKhuzani Mpungose. Nokuyizindaba-ke ezingezinhle ey'thinta iqhawe uKhuzani Mpungose, njengoba ekhala ngesenzo esibuhlungu esenziwa kuye abantu bama-podcast. Ngani zakwethu-ke kuzokhumbuleka ukuthi kune-podcast ethinta uNgizwe Mchunu engaphansi lapha kuka-Mike G, kuyi-podcast-ke ekhuluma ngebhinca nation. UKhuzani-ke usola le podcast okanye usola le podcast ukuthi ihlangane ngokumosha igama lakhe, njengoba kunokuvela kwamavidiyo kuthintwa igama lakhe licaphazwa ngendlela engekho yinhle. UKhuzani-ke ubhale laphana ekhasini lakhe ley'nkundla zokuxhumana kuyila aveze khona ubuhlungu abuzwayo. Kodwa-ke ngale nje ukukhuluma kakhulu, ake sikutshele ukuthi ngabe uKhuzani yini le ayibhale laphana ekhasini lakhe lika-Facebook. Umculo kaMaskandi uKhuzani Mpungose ukholwa ngokuthi le podcast kaMac G eholwa uNgizwe Mchunu imosha igama lakhe ezinkundleni zokuxhumana. Uthi-ke le podcast imbeka kabi isikhathi esiningi. Uthi-ke kubizwa bonke abantu abangazwene naye ekuthenini bemoshe igama lakhe ngendlela abenza ngayo. Uthi naye uze waba ne-interview ayenzile ekhala ngalesi senzo, kodwa-ke leyo interview igcine ingakaphumi. Uthi bonke labantu abafika kule podcast bafike-ke bamoshe igama lakhe, nokuyinto emcasula kakhulu futhi emlimazayo ngaphakathi enhlizweni yakhe. Uthi-ke igama lakhe aliseyona into yokudlala njengoba abantu benza. Uthi yena sewaphuma ey'mpini zomculo kaMaskandi, kodwa-ke uyamangala bengabe lokhu abantu bemlandela. Uthi-ke ucela abantu bemzwele, uthi naye akasathandi. Uthi ubhala nje la ekhasini lakhe le-Facebook inhliziyo yakhe ibuhlungu kakhulu, sekwanele lokhu abakwenza kuye oNgizwe Mchunu behlangane nabanye abantu abangamthandi abangcolisa nabo igama lakhe. Khuzani-ke uphinde futhi ucela ukuthi le podcast ingaphinde ikhulume ngegama lakhe, ngoba mengabe iqhubeka nokukhuluma ngegama lakhe uzoyibonisa abantu. Uthi yena ngeke kwamhlula ukuqeda ngale podcast. Ngani zakwethu, ilezo iy'ndaba esikuphathele zona njengamanje, kanti-ke ungakhohlwa ukucofoza usubscribe kuleli page ngezinye izindaba ey'qhubekelayo lokhu nje sikubikela.